Dobar dan, ovo je AI generisani podcast Balkanski pregled sa vestima iz okolnih zemalja. Posjetite naš sajt i izvorne sajtove za detalje o vestima. Cilj nam je da vas informišemo o najnovijim vestima sa Balkana. Ja sam Lazar, a sa mnom je Milica. Danas ćemo kroz nekoliko priča da prođemo od praktičnih problema u svakodnevici, preko energije i novca, do politike i institucija. Biće tu i jedna vest koja zvuči kao scena iz filma, a na kraju i jedna kratka, teška vest iz sveta. Ćao svima, ja sam Milica. Krećemo iz Mađarske, jer priča baš lepo otvara temu koliko sistem zavisi od jedne, naizgled banalne stvari, tačne adrese. Mađarska. Nacionalna izborna kancelarija je saopštila da više od 78.000 izbornih obaveštenja nije uspelo da se dostavi, jer primaoci nisu pronađeni na adresama. To je preko 1% ukupno poslatih obaveštenja. Poenta je prilično jasna. Ljudi se sele, ali ne prijavljuju promenu adrese, pa onda papir završava nazad. I sad, važno, čak i ako neko nije dobio obaveštenje, to ne znači da ne može da glasa. Za glasanje je dovoljan važeći lični dokument. Ali, ko želi da bude siguran gde glasa i da sve bude u redu, može da prijavi promenu adrese do zatvaranja biračkog spiska, i to do četvrtka do 16 časova pre izbora. I tu prelazimo prirodno na nešto što nas sve dotiče. Kretanje, prevoz, gužve i naravno gorivo. Bugarska ima zanimljivu raspravu. Kako uopšte štedeti naftu kad kriza stisne? Bugarska, zbog rizika od naftne krize povezane sa konfliktom na Bliskom istoku, pominju se preporuke Međunarodne energetske agencije, od rada na daljinu do smanjenja vožnje automobilom. Eksperti kažu da bi rad od kuće mogao dosta da pomogne, ali je trenutno u Bugarskoj to i dalje malo zastupljeno. Oko 2% zaposlenih radi na daljinu. Dakle, potencijal postoji, ali se ne koristi. S druge strane, u transportu je to teže, jer mnoga zanimanja traže fizičko prisustvo. Zato se kao realnija kombinacija pominju jačanje javnog prevoza, organizovan prevoz za zaposlene i više bicikala kad je toplije. A krajnji efekat naravno zavisi i od države i od nas, navika planiranja i ono klasično, da li baš moram kolima do prodavnice na 100 metara. Kad već pričamo o energiji, sljedeći korak je novac. Jer energija podiže cenu svega, a kad se u isto vreme zatrese i finansijski sistem, onda i zemlje poput Grčke osete udar. U Grčkoj izlazi analiza koja upozorava, ako tenzije na Bliskom istoku potraju i prošire se, posljedice neće biti samo u nafti i gasu, nego i u tokovima kapitala. Poenta teksta je da je poslednjih 15 godina svet plivao u likvidnosti, mnogo novca, relativno dostupno zaduživanje, i da bi smanjenje ulaganja, posebno iz regiona zaliva, moglo da učini finansiranje skupljim i selektivnijim. Za Evropu to znači skuplji krediti, opreznija tržišta i teže planiranje za države i firme. Ukratko, ne plaši se samo pumpa i račun za struju, plaši se i cena novca. A kad poskupi gorivo, uvek se pojavi i onaj mračni deo priče, krađe. Grčka ima baš konkretnu vest iz Soluna i zvuči kao improvizacija iz dvorišta, ali sa ozbiljnom štetom. Solun. Policija sumnjiči 40-godišnjaka da je iz parkiranog kamiona ukrao oko 250 litara dizela. Prethodno je oštetio rezervoar, a gorivo je prebacivao u plastične kontejnere, koristeći, verovali ili ne, crevo za baštu. Posle krađe je otišao vozilom, ali je policija pokrenula potragu i uhapsila ga u području Oraio Kastrou. Istraga se nastavlja da se utvrdi kompletna šteta i sve okolnosti. Sad, ovo jeste jedna krimi epizoda, ali se uklapa u širu sliku. Kad energenti postanu stres, sve oko njih postaje i skuplje i rizičnije. Iz ekonomije i goriva idemo na industriju koja često pokazuje kako ekonomija diše. Bugarska. Građevinski sektor se predstavlja kao glavni motor rasta. Prema analizi Nacionalne asocijacije građevinskih preduzetnika, građevinarstvo je imalo najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda i činilo oko 11% ekonomskog obima tokom 2024. Pominje se i rast zaposlenosti, preko 156.000 radnika, kao i rast plata koji ide do značajnih procenata. Uz to, sektor se ističe kao veliki punilac budžeta. Navodi se da donosi 7,5 milijardi leva poreza godišnje, uz milijarde u platama i socijalnim doprinosima. Naravno, ovakve brojke uvek otvaraju i dodatna pitanja, koliko je rast održiv, koliko se gradi pametno, koliko kvalitetno, ali poruka vesti je jasna, građevina je jedan od stubova bugarske ekonomije. A kad se ekonomija i institucije uzburkaju, onda politika često traži svoje mehanizme kontrole.
U Grčkoj, PASOK, najavljuje korake oko afere prisluškivanja. Grčka, lider PASOK-a Nikos Androulakis, kaže da će pravni tim stranke proučiti oko 2000 stranica spisa i slučaja prisluškivanja, kako bi odlučili naredne poteze. Plan je da se predloži formiranje istražne komisije u parlamentu na osnovu novih podataka. Uz to najavljuje se i otvoreno pismo onima koji su bili na listi Agencije za zaštitu ličnih podataka uz poziv na patriotsku odgovornost. I još jedna velika tema. Najavljena je ideja o vanrednom porezu na dobit banaka plus rasprava o reformi stranke i mogućim političkim kombinacijama. Znači, nije samo jedna tema, prisluškivanje je okidač, ali se u paketu guraju i ekonomske i stranačke inicijative. I kad već govorimo o parlamentu i političkim tenzijama, u Grčkoj imamo jednu scenu koja deluje kao da je ispala iz prenosa uživo, rasprava o železnici, ali sa poprilično ličnim tonom. Na sastanku u zapadnoj Grčkoj, pod pokroviteljstvom regionalnog guvernera i uz prisustvo članova nacionalne delegacije, pričalo se o budućnosti takozvane rak železnice. Poslanica Sija Anagnostopoulou iz Nove Levice žestoko je napala bivšu ministarku transporta Kristinu Aleksopoulou, tvrdeći da nije uradila ništa i podsjećajući na parlamentarne inicijative nadzora. Bivša ministarka uzvraća optužbom za populizam, a po svedočenjima prisutnih, sukob se završio bez konkretnog rešenja. Drugim rečima, infrastruktura kao tema, ali politika kao ring. Da malo spustimo tenziju sa svađi na protokol. Grčka je već objavila raspored za obeležavanje 25. marta 2026. To je dan velikih proslava, a u Atini i velika vojna parada. Prema najavljenom programu, glavna vojna parada u centru Atine počinje u 11 časova, dok predsjednik Republike polaže venac u 10:30. U programu su jutarnja kanonada sa Likavitosa, kao i zvanično podizanje zastave na Akropoli. U paradi učestvuju vojska, snage bezbednosti, vojne škole i specijalne jedinice, uz evzone predsjedničke garde, a očekuju se i preleti aviona i helikoptera. Studentske parade u Atini su dan ranije, a u drugim gradovima uglavnom na sam dan praznika, uz posebnu satnicu i za Solun. Ovakve vesti su one. Kalendar vesti ništa ne rešavaju same po sebi, ali pokazuju kako država planira i šta stavlja u fokus javnog prostora. Idemo sada kratko van Balkana, ali vest je odjeknula svuda. Bugarski mediji prenose tragediju u Kolumbiji, avionska nesreća sa ogromnim brojem žrtava. Potvrđeno je da je u havariji kolumbijskog vojnog aviona poginulo 66 ljudi, dok spasilački timovi i dalje tragaju za 4 preživelih. Letelica tipa Hercules prevozila je 128 vojnika, a uzrok incidenta još nije poznat. Teška vest i podsjetnik koliko su ovakvi transporti rizični, pogotovo u zemljama gde vojska stalno operativno funkcioniše zbog dugotrajnih unutrašnjih sukoba. I za kraj današnje runde, još jedna politička priča, ali ovog puta iz Italije, koju su preneli i bugarski izvori. Italijani su na referendumu odbacili sudsku reformu koju je podržala premijerka Giorgia Meloni. Dakle, na referendumu je većina glasala protiv reforme, oko 54% protiv. To se tumači kao ozbiljan udarac za desnu koaliciju, posebno jer su parlamentarni izbori sledeće godine. Iako su se pre glasanja pominjale opcije poput ostavke, Meloni je ranije ponovila da neće podneti ostavku. A istraživanja su sugerisala da većina građana ni ne očekuje ostavku u ovom trenutku. Šta je ovde zanimljivo za region? To kako referendum, kao mehanizam direktnog izjašnjavanja, može da preokrene politički zamah i da vlastima pošalje jasnu poruku, čak i kad formalno ostanu na mestu. Da sumiramo. Mađarska se bori sa nevidljivim problemom biračkih adresa, Bugarska razmatra kako da štedi energiju i istovremeno hvali građevinski sektor kao motor privrede, a Grčka nam je danas donela miks svega, od velikih analiza o kapitalu, preko krađe dizela, do političkih sukoba, istraga i državnih parada. Uz to, iz sveta su stigle i 2 vesti, jedna tragična iz Kolumbije i jedna politički važna iz Italije. Ja sam Lazar. A ja sam Milica. Hvala što ste slušali Balkanski mozaik. Čujemo se uskoro sa novim pregledom, a do tada pazite na informacije, na račune i na to gde vam je prijavljena adresa.